Danas nastavljamo dalje sa radom u Excelu. Prvo da ponovimo šta smo to radili prošli put. Formatirali smo ćeliju B1 kroz meni, to je koristit će opcije menija. A danas ćemo, kao što smo najavili prošli put, raditi kopiranje ćelija i popunjavanje brojeva u nizu. Ali pre toga da objasnimo nešto što smo preskočili. Ovdje u donjem levom uglu postoje listovi, engleski sheet. Vidimo ovdje da je trenutno aktivan sheet 1. Postoje još dva lista. Kad kliknemo na njih, oni se otvore. Također i postoji opcija da otvorimo novi list ili ti sheet. I imamo ovdje opciju da promenimo ime lista. Recimo, možemo da mu damo ime proba. Posle Entera vidimo da je on preimenovan, to jest dobio naziv proba. Također možemo da menjamo i boju lista. Možemo da uključimo zaštitu lista. Možemo da ga kopiramo, preimenujemo, to smo vidjeli, da ga obrišemo, da insertujemo, to jest ubacujemo nove listove kao tabelu, možemo da ubacujemo MS Excel dijalog, makro. Ali teo sam prvenstveno da vam pokažem da možete da promenite boju. Sada izgleda malo svetlije plavičasto, ali kad pređete na drugi list vidite da dobijete tu boju koju smo izabrali, neku plavu boju. Recimo na ovome listu 2 želimo da stavimo neku drugu boju i vidjet ćete kad promijenite list da on poprima tu boju. Znači imamo više listova, možemo raditi u jednom dokumentu sa više listova i naravno sa ovom opcijom ili ti pritiskom na taster u isto vrijeme na taster Shift i F11 da dodajemo novi list, radni list, worksheet. Vraćamo se na naš prethodni list i sad kad smo objasnili korišćenje listova, želim na brzinu samo da objasnim ukoliko nekog interesuje kako sam dobio ovaj crni izgled ili tamniji izgled Excela u odnosu na onaj plavi standardni koji dobijete kad instalirate Microsoft Office. Ta opcija se nalazi u meniju, znači ovo je meni Excela 2007. Znači imamo opcije novi Microsoft Excel dokument, možemo da otvorimo neki stari, da sačuvamo kao da odštampamo, da ga pripremimo, ima tu raznih priprema, opcija, da ga pošaljemo preko e-maila ili faksa, da ga objavimo i naravno da zatvorimo. Ovdje u donjem desnom uglu nalazi se dugme Excel Option. Kad pritisnemo na to dugme, otvori se prozor opcija i za početak imate ovdje opciju za izbor šeme ili color šeme, to jest boje. Ja sam izabrao crnu, mada ne izgleda crno, više izgleda kao tamnije sivo, ali u Microsoftu su ga nazvali crnom opcijom. Naravno ima standardna plava i silver, što bi bilo nešto svetlije siva. Znači na ovom mjestu se bira boja. Također ovdje imate opciju da birate language settings, to je podešavanje jezika. Kod mene je izabran primary editing language, to jest primarni jezik za editovanje, za izmenu, engleski, United States, Sjedinjene Američke Države. I postoji još izabran hrvatski, zato što po startu računara ja koristim hrvatsko pismo, to jest latinično pismo.
pored toga što postoji srpsko latinično pismo, čisto iz praktičnosti da bi razlikovao ukoliko bi bilo srpsko latinično pismo, u oba slučaja bi pisalo SR kao skraćenica dole u meniju, to jest u oznaci. Iz tog razloga kad koristim hrvatsko pismo, to je latinicu, mogu da razlikujem kad je ćirilica, kad je latinica, pošto češće koristim latinicu, podesio sam računar da pri startovanju uvek je aktivna latinica. Zato je kod mene aktivno i hrvatsko pismo. Ili ti latinica koja nema razlike u odnosu na srpsku latinicu. Možda će se neki uvrediti, ali tako je. Također ovdje pod opcijom Advanced ja volim da koristim u Display Option for this worksheet, to jest opcije za prikazivanje ovog radnog lista, pa ima opcija Show a zero in cells that have zero values. To bi značilo prikazuj nule u ćelijama kojima postoje nulte vrednosti. To je po defaultu uključeno, što znači da će kada koristim funkcije, kada rezultat funkcije bude nula, prikazivati nulu. Ja više volim kada je rezultat funkcije nula, to je kad nema izračunate vrednosti, da ne prikazuje nulu, to jest da prikazuje praznu ćeliju. Iz tog razloga ja isključim ovu opciju. Kažem vam, možete da koristite kako god želite, ja ću da koristim na ovaj način. Naravno, ovdje pored toga postoje jako mnogo opcija, nećemo ih prelaziti, ovo je samo uvod u Excel. Naravno, ovdje imate opcije čuvanja, gde želite da bude defaultna lokacija, to jest da se uvek čuva bez pitanja. On je po defaultu Documents, u vašem Documents folderu. Imate neke opcije za formule, ovo je početni meni, opcije meni i toliko o tome. Sad, kao što smo rekli, želimo da pokažemo kako ćemo da kopiramo ćeliju. Standardno kopiranje je da obeležite ćeliju koju želite da kopirate, imate taster copy, pređite gde želite da bude kopirana i dugme taster kako god želite paste ili zalepi i on će prekopirati ćeliju. Također, ukoliko želite samo da kopirate format ćelije, tada ćete uzeti, obeležiti ćeliju, uzeti format Painter i kad kliknete na bilo koju drugu ćeliju, on će preneti njen format bez sadržaja. Vraćamo se na dugme Undo, to jest vraćanju nazad, da poništimo kopiranje. Malo smo otišli previše unazad. Dobro, izbrisat ćemo ove ćelije. Vidite, kad kliknem na ćeliju i delete, ostane njen format. Ne izbriše se format, izbriše se samo sadržaj ćelije. Kako možete izbrisati format? Pa po meni najlakše je da odete u praznu ćeliju koja nije formatirana, dođete na ivicu ćelije, pojavi se tanji crni krstić ili plus, držite levi klik, prevučete na kraj ove ćelije, pustite i onda on prekopira format prazne ćelije ovamo, to jest ovamo, prekopira sadržaj ćelije A7 na ćeliju B7, to jest izbriše format ćelije. Da nastavimo dalje, ukoliko želimo da prekopiramo sadržaj ove ćelije, ali na više ćelija u nizu, to jest na više ćelija u ovoj koloni, isto to uradimo, dođemo na donji desni ugao ćelije, pojavi se crni plus, držimo levi klik i povlačimo na dole, vidimo da pokazuje
mali prozorčić 10,00 dinara, to jest pokazuje da će sve ćelije imati isti sadržaj kao i ova gornja ćelija. Naravno, kopira se i format ćelije, pa vidimo da je ćelija crna i da sve ćelije imaju isti sadržaj. To je kopiranje ćelije. Naravno, to isto možemo raditi i sa ovom ćelijom ako želimo. Ili ne mora samo biti uspravno kopiranje, može i horizontalno, to jest mogu sad prekopirati jednu od ovih ćelija horizontalno i vidimo da se to ponavlja i horizontalno i vertikalno, to jest kako želite. Naravno, ako hoćete da bude u isto vrijeme horizontalno i vertikalno, obeležit ćete ćelije u nizu držanjem levog klika i prevlačenjem preko ćelija i tada dođete na krajnju ćeliju i kopirate na dole, tada se taj sadržaj prenosi i kroz kolone i kroz vrste. Vraćamo se unazad sa dugmetom Undo.